kukuring kukuring Bandar Nusa iya Lira Belia Muti yang orang kini ngara raya ya orang empor jika layur suka teteh aja mama Hajah Yuni marak makli bentang baru Pak Cici Mama Nariska saya bobe asik katresna Mama Amel Ayan pamangku aja mi banda asik maneh batu jajar batu aki Allah Joji tiba kemana Pak Cici teh maksud ayang lah sana Mama Cici bos tapi dalam apa Cici bos jarang di kumah iya ayang ibadah mana iya Mama nari saya dekat tarik aduh Asep pemangku hajat Asep pemangku hajat iya teh Juju pemangku hajat teh Juju pemangku hajat apar oh asih tetes Mama Amel Ayan pemangku hajat amplop Mama Nariska saya bobin kok nyari Allah mana Pak Cici buat jerami pemangku aja kapayun Pak Cici pemangku aja buat jerami geter kasih Mama Dadan peda motor Mama Dadan peda motor pemangku aja cerelek kerbage ayam orang ngigal heula Pak ngigal pandai no saka Mama Nariska saya boben mutiara kurci gayu marak beduk udah merah wajah payuna ayam nyatu Cici buat jerami asikat tresna
Rizka Kapayun. Atuh pada dosaka Papa. aduh kebangetan tuh kebangetan tuh pacicing bocah kebangetan Dua lagi. Mamana Rizka saya boben Dua lagi. ulah lanjut ku abdi rek dijalan Dua lagi. aduh kebangetan tuh kebangetan tuh pacicing bocah amidit pikiran Papa. aduh Papa. lain lanjut Bebes. ku abdi rek dipikiran di sisi langkul cicing ku hajat apa hajat sok rame jarang dapetin listrik reme Oh yeah. kan cici bocah rame warna-warni kondara mohon Mojang asep Numarida kalau jam Alerang minstrong Mamana Rizka saya babet Awa paku udah ratang Maka jol Mamana Rini jak berdua Ngeledot macici bonjarami Pemangku kajat macici Mamana Rizka saya babet Payungan Mamana Rizka saya babet Aturan kapayun sayang Asik Mama aku hajat Kapayun Doang Ku mantakang Mamana Neng Rizka saya babet Kaladaran Lana teuing aduh pacici bocah rami oh karyana asep pamangku ajan aduh ketentingan paladaran lanati aduh kok karyana boga ngaran benang nanti mantak sedih pemikiran nasib diri nyeri bari luka bangki nufukuma kebang daya kebang terlambang nu orang pacici bos jarami mama wajat kiri orang pegatan manjang manten rumah tangga kening asep pamangku hajat sebut apa tati boga selaki samina dinyeri ku masih pangki jang nuwawal talada mantakon joko pacici bocah rami nyarit juga nu arah balik mual kiriman moal gitu nak lain kakarep
rumah tangga abdi rusak lamun kieu mama amel pamangku hajat sang mawasna ayeuna pamangku hajat tangan tumu aya beresna magere bebeja rasa seni suara seni mama amel tentang nomor wah ini hoping sit lady nuju mawi malam gedai mama dadan beda motor arorigis sokomol lamun kataksir ibu hajat kusite anu laletir oh cendoli gua kopi mama Amerik garang anu abdi